kunywa amazi biba bigoye nuko ngira ngo nari nivuze mu buryo busanzwe kugira ngo atagira uwibaza ngo ninde. Ndabizi ko hano hariho abantu nabonye nzi, hari n'abandi nabo banzi. Turashimira Imana rero ko tubonanye. N'ikindi mushumba avuze ati uyu munsi wa kane mugiriwe umugisha, niwo munsi wa kane wa mbere w'umwaka. Nanje ndashimira Imana rero ko mbanye namwe ari umunsi wa kane utangira umwaka, tugasangira uwo mugisha. Itangiriro ibice 8 n'umurongo wa mbere baraza kumfasha gusoma nyuma, ariko ibi bitangira ndabisoma njyenyine. Itangiriro ibice 8 n'umurongo wa mbere haravuga ngo Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira kugabanuka. Luka ibice 23 n'umurongo wa 42 haravuga ngo nuko abwira Yesu ati mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradiso. Amen. Bamaze kumbwira ko turi buze kuganira, natekereje iri jambo. Wa munsi musoza bucya ari tariki imwe, birashoboka cyangwa se bivana nuko wenda umushumba yavuze, ariko dukuye umushumba mu mitima yacu twenyine. Hari ibintu twatekereje ko twabwira Imana ngo izadukorere. Nimba utaranabivuze warakerewe nawe. Umuntu azana ibintu, umuntu aravuga. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho, kwibukwa n'Imana. Turaganira ijambo rivuga ngo kwibukwa n'Imana. Nimara ndaza kuvuga impamvu zazituma Imana itwibuka. Ubundi sinzi amenya, ngira ngo ubutumwa nahawe nzambona rimwe na rimwe hari ukuntu bunyuranye nubwo abandi. Nimba ari narayobye, nimba narasinzi uko nagenze, sinzi ubutumwa bw'ikivumbi bwo kuvuga ngo Imana ngo igiye kutwibuka. Navuga ngo Imana igiye kunibuka njye. Imana izayibuka abantu. Imana izitwibuka tumerewe nabi, izitwibuka tumerewe neza. Imana izitwibuka tunezerewe, Imana ikatwibuka tubabaye. Ariko ibitewe n'impamvu. Tigute iyo wibuka umuntu, umwibuka hariho impamvu. Nta muntu ushobora kwibuka umuntu atazi. Icyo ni kimwe. Nta muntu ushobora kwibuka undi batarabanye, bataranagendanye. Tibikunda. Imana idufashe tuze kumvikana, ugira ikintu utahana. Amasengesho wasenze wa munsi urashobora kuzamara umwaka bidakunze. Tese kubera iki? Nibyo ngiye gakuvuga ngo Imana yarantaye. Igutase ubundi hari igihe yigeze gutora. Wohura n'umuntu hariya ku muhanda mwaramukanya ugahita umubwira uti uzanibuke ga. Aya Bibiliya
bavuze ngo Imana yibuka Nowa, Imana yibuka Nowa, hariho impamvu yatumye Imana yibuka Nowa, ndaza kwivuga. Umujura, umusuma, umugizi wa nabi, mwumve namwe, abambanwe na Yesu aramubwira ngo uzanibuke. Ndababwira impamvu yatumye uyu Imana imwibuka, ndaza kubabwira impamvu. Kandi yari umujura uzwi, yaranabyivugiye wenyine, aravuga ati twebwe twazize ibyaha byacu, niko yavuze. Ese Imana nagiye nibaza kuko Imana ishobora kwibuka umuntu ugeze ku musaraba w'umujura ntiyibuke uba mu rusengero. Nizo mpamvu tuvugana, turigira ijambo wari usanzwe urizi, ndakongeraho. Abagalatiya ibice 6. Ubu rero umuntu ushobora kumfasha, mwebwe bakameramene muze kwandika kuri nani yanyu, muyandikeho ngo kwibukwa n'Imana, tuze kunshirira ibyo ntavuze. Turumvikanye? Nimubishiraho muzoze kunsaba imbabazi, nimutansaba imbabazi muzoba muri mu ikosa. Mwandike ngo kwibukwa n'Imana, mureke kuza gutora akajambo nje gushiririya ngo abere ko mushiraho. Ngaho umusomyi umwe dufashe ibice 6 umurongo wa 8 wa 7 ni wa 8. Bibiliya iravuga ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba aribyo azasarura. Ni ukuvuga ngo ibyo biba nibyo bisa bitera Imana kukwibuka. Bisubiremo, ibyo biba wewe nibyo bisa bituma Imana ikwibuka. Ndaza kubigaruka. Nibasoza bavuga ngo bagiye gusengera abantu, uzutambuka hano ubanza ubwira umutima wawe ngo niki nabibye, nico ngiye gusarura. Uzana umutwe hango bawurambika amaboko ntaco wateye, bagusengere ndi wateye ibishimbo, bagusengere ngo uzosarura ibishimbo ntabyo wateye. Ega wewe sikusarura. Akuziko bantu nzanyoberwa abantu nzani ngatekereza ukuzanya umutwe ngo bagusengere ukure mwiki kirisari ukwiba nyine. Ta bigori wateye baze gusengera abantu bateye ibigori ngo basarure, uraje nawe. Ese ko birumvikana? Soza gira tuze kuhagaruka. Umurongo wa 8 ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Nuko amen. Icyo kirasobanutse bakecuru nzanitonda nta rwitwazo ngo umuvuga butuma ngo yariko yiruka ngo nje sinamenya aho yageze. Subiremo. Kwibukwa n'Imana. Imana iza yibuka abantu, kandi tizi twibukira amashure, tiyo twibukira ngo ubwo ndi imfubyi cyangwa umupfakazi. Hari kwanda abantu bazabagiraga ngo Imana ngo ni se wa ngo n'umugabo w'abapfakazi, nta naho handitse gutyo. Je sindahasoma. Hari umwana mwasoma mwebwe ijambo rivuga ngo Imana n'umugabo w'abapfakazi? Ta nyine sinzi nje nazo gusa nyine bahozaho umutima, ariko si umugabo w'abapfakazi, ntaho handitse gutyo. None bazabazana ibyanditswe bitabaho, umuntu yapfuye kukibesha gutyo, yamara abantu bose ngo Mana ngo umugabo w'abapfakazi. Akwema abantu bagira umutima. Umuntu gusenga ikintu kitari cyanditswe bingana kuri ni abari w'abantu b'ibyihebe. Ni se w'imfubyi, Bibiliya niko izivuga, ni se w'imfubyi. Ariko umugabo w'abapfakazi ntaho ndabona njewe. Somye Bibiliya kagatatu. Ariko niba hari umuntu wo barabonye, hari wahabonye mwebwe?
ako nyine kari kajemo ni ukugira ngo tuze tugorora amasengesho ngo Mana ngo dukingure ngo amatwi y'umutima aya ngaya. Tibuza mumva ko ariko abantu basenga, Mana ngo dukingure amatwi y'umutima ngo twumve ijambo ryawe. Uzozibayo ngayo nimara ndere hari yo wumve ko wumva. Ibanze zibura aya ngaya yacaye. Aya ni yazahuye umutima. Urya no gusenga kwa mafuti. Noneho agatwara igiye ngo ay'umutima zibuka aya yarazibye. Ay'umutima sarumva gute. Uyu mwaka Imana izo kuzibura ayo matwi ayo. Nimara kuyazibura ay'umutima azakira. None se baravuze ngo bazaza gukoropa aya ngaya ntiyumvise ay'umutima maze ay'umutima azakuzane gukoropa. Turi kumwe twavuga ngo amen. Ushake kwibukwa n'Imana. Abantu bazabibuka abandi. Hariho abantu bazabibutsa abandi, hariho n'abantu bakaba twibuka, hari n'abantu kandi ubundi Imana igiye kutwibuka izica mu bantu. Hariho abantu bazavuga ngo ntukizere umuntu, hanyuma hakuzikunza mbiyoberwa Bibiliya idutegeka kwizera abantu ikatubuza kubiringira. Bibiliya izitubwira ngo twizere abantu ntitubiringire, kuko abantu niba Imana izicamo kugira ngo turonke ibisubizo. Ngo nabavuyeho ngo buve ku bantu uja ku nyamaswa. Cyo gituma uza wirengagiza abantu, nicyo gituma utita ku bantu, nicyo gituma udakunda abantu. Ngo abantu ngo wabavuyeho ngo barampemuke bangahe. Naragwemuke njewe sindi umuntu. Abo bantu wavuyeho uva kuri uwo nguwo, ariko ndukavuga abantu uzavuga uti ari umuntu navuyeho, ariko apana abantu urabavaho niko wakusanya na bose. Izo ni imvugo dukwiriye gukuramo tukazireka, zazituma tudahura na Yesu Kristo. Nuko njewe nza nizera abantu yemwe kubera ko niba Imana izicamo ngo insubize. Turi kumwe kandi tonse tugiye kureba rero impamvu zazituma Imana itwibuka. Umuntu wese wamfashije wamfashije atanze. Utanze zambona umuntu ngo narakubonye dore nibi ngibi byaje ngo nabonye uhaye ubwiriza, nuko akavuga ati none mushumba yarambonye, kandi bigatuma akanibuka kubera impamvu. Uzakakaza usenge Itangiriro icyo cya 6 n'umurongo w'8 wonyine gusa. Dusubire tusome uwa 7 igice cya 7 n'umurongo wa 1. Tugiye kuganira ndabanze mvuga umuntu umwe Nowa. Tugiye kuvuga impamvu zatumye Imana yibuka Nowa. Ese izo mpamvu natwe zo bazitureba? Niba Imana yaributse Nowa, ngo Imana yibuka Nowa kandi imwibukana n'ibintu ngo byari kumwe nawe, kubera iki Imana yibutse Nowa? Hari yabaye iki kugira ngo Imana ibanze narinde Nowa wenyine gusa? Bibiliya iravuga ngo mu isi yose Nowa niwe muntu warokotse n'umuryango. Kubera iki Imana yibutse Nowa? Habaye iki? Niki cyabaye kuri Nowa n'Imana bigatuma Imana ivuga ngo nibuka Nowa? Soma Itangiriro igice cya 6 umurongo w'8 wonyine.
Bibiliya iravuga ngo ariko Nowa agirira umugisha kuwiteka. Ariko Nowa agirira umugisha kuwiteka. Hariho abantu baza bagirira umugisha kuwiteka. Sindavugaga ibyatumye mwibuka. Hariho abantu baza bagirira umugisha kuwiteka. Abandi bakagirira umugisha mu gucuruza gusa. Gice cya 7 n'umurongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese. Kuko ari wowe nabonye ukiranuka. Kuko ari wewe. Iri jambo izanditekereza rigatera ubwoba. Tekereza muri reka ndike kuvuga ngo Nairobi yose cyangwa Kenya. Muri uru rusengero Imana ikavuga ngo ni wewe. Banza wicare. Ntimubona abasora ko bo habarimwe bamwe bashatse. Shisha wavuye nani? Umwe, babiri, batatu, bane. N'urugero. Mureke mbereke ibintu bizabitu. Ubu wabazanira urupapuro. Kaguha urupapuro nawe. Kababwira ngo nyuma y'uyu munsi ejo cyangwa hirya y'ejo muzoba mwapfuye. Nimwandike ibyo abantu bazasigara bavuga mwakoze. Zobacanga hanga. Timwamona ko zobacanga. Bohebura. Haba namworoza na mwohebura. Ariko nituririmba makao yetu ya milele, makao mazu, ukazugira ngo umuntu kere yashitseyo. Ko tutazadutekereza ibyo nyuma yo gupfa bazavuga iki? Urinze ngo uzapfe niba mara basigare bavuga ngo yagiraga ubuntu. Ubundi iyo bavuze umuntu ngo yagiraga ubuntu bisobanura umunyabuntu azatanga. Turumvikanye? Iyo bavugaga ngo uyu mubyeyi cyangwa uyu mugabo n'umunyabuntu bisobanurwa ngo yaratangaga. Bagahekera kuvuga ngo yagiraga ubuntu. Mwavuze ubwo buntu ibyo yatanze. Ubuntu bwo kugaburira umugabo n'abana ubwo ni ubuntu. Kandi nanje ngo ntimuntambuke ndavuze ngaho hevuga. Ngo twarabanye ngo imyaka 8 irashize. Mutekereze umuntu batandukanye nyuma y'imyaka 8 agiye kumuvuga nyuma y'imyaka 8 ngo igihe yamuherutse. Muzikwegera. Uzukutsa turwanira kano gatute ngo nanje ngo sinureka kuvuga ngo n'umwana wa mushenge. Amen. Ese ko birumvikana? Nigeze umuntu yigeze gupfa ariko akaba nyine afite amasano no muri family wacu mu Banyakarama. Ngo amare bama abantu mahongo nzoze ngo nzagira ico mvuga. Eshitse no. Nzagira ico mvuga. Timuzi ko ari Umunyakarama. Ngo ya nyine ngo ngira ico. Mvuga umuntu ni nubwo namenye ko ari Umunyakarama. Mvuge gute? Nguvuge nyine. Yapfuye nagende mu ijuru cyangwa agende y'Imana imuroze. Shekwirwa mesha. Ngo yarayi wiwe ngo amufata neza. Murumva namwe aho. Kandi ko bafitanya amasano ni nyina wabo ngo yarayi we ngo abona ngo amufashe neza ngo amushuhiriza amazi. Uko n'umukirisitu mwumva ubuhamya tuzatuvuga. Uko Imana imwibukire ngo agushuhirije amazi. Kandi ngo agira umutima mwiza ngo nta muntu yociye ngo atamuramukije. Ubwo kandi ubuhamya bw'umukirisitu ugize imyaka 30 mu rusengero. Nimba umuco wacaro guhana amaboko akayahana hari kibazo. Hariho nabandi batazabaramukanya. Bazabwirana ngo shalom. Yesu ashima akagenda. None ukoze nta muntu yociye ngo atamuhaye ukuboko. Ubwo no buhamya hariye.
ni byiza ariko ubwo si ubuhamya bw'umukirisitu. Kandi Imana ikakwibukira ngo kuramukanya. Ngiye kuvuga ibyiza bituma Imana itwibuka. Ese turacyari kumwe? Ni wewe nabonye. Imana ibwira Nowa ngo ni wewe nabonye. Imigani 14:34 mbone kuvuga ibintu bitatu cyangwa se bine Imana yibukeho Nowa. Imigani 14:34 Bibiliya iravuga ngo gukiranuka gushira ubwoko hejuru. Gukiranuka gushira ubwoko hejuru. Ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Amen. Cyambere cyatumye Imana yibuka Nowa no kumvira. Ngwinana fukama, zamura amaboko, zamura hejuru, subiza inyuma, yasubiza imbere. Ubundi kumvira ni ukubikoza. Mwumvise ambaza ngo kubera iki? Kumvira ntibisabye ngo usobanukirwe icyo wabwiwe. Mbisubiremo, kumvira ntikuza kubaza ngo kubera iki, ngo impamvu ni iyi. Kumvira ntikuza kuvuga ngo sindumva, sindatahura. Iki cyaratunaniye, nicyo kiri mu gutuma Imana itinda kudusubiza, ntitwibuke. Nuko niko bimeze. Namubwiye ngo naze ntiyambarije ngo kubera iki. Namubwiye ngo apfukame ntiyambarije ngo kubera iki. Namubwiye ngo azamura amaboko ntiyavuze ngo sinazamura. Mubwiye ngo yasubize. Bibiliya iravuga ngo Imana cyatumye tambuka. Imana igumugisha. Imana yabwiye Nowa ijambo rya mbere yumvise ritabaho ni nacyo gituma uriya muririmbyi yatunze iriya ndirimbo. Biravuga ngo abantu baramuseka, baravuga ngo noneho Nowa yasaze, ntituzi ibyari. Ubundi imvura niki? Amen. Ko birumvikana? Zanibaza. Mwami Yesu, Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turi imbere yawe, turi abana bawe. Ntuzawumvira ukuye n'Imana no mu muryango, no mu bwoko, no muri famiye, ntuzawumvira. Hanyuma ushaka ngo Imana ikwibuka utazawumvira? Ikwibuke. Abapfuye bose bananiwe kumvira, ni wowe wenyine. Imana iramubwira ngo ni wowe wenyine. Wagize gute? Wumviye. Niba ushaka uyu mwaka kwibukwa n'Imana, kuzo wazanye imbere y'Imana, n'ibindi Imana ishobora kukwibuka utabisabye, banza wumvire. Mwembi mu kubananira. Abasore b'ubu nyine dusigaye tubabwira ngo se nka buriya ngo bira pastor avuze ngo abikuye kuki. Abikuye kuki? Washaka ngo abikure kuki? Biva kuki? Sureka ngo cyane muna bashumba batize. Batize. Atize. Ngwachana naye. Niwe no kuvuga n'imvugo yabo ngo acana naye. Igiswahili abandi bakimenye kera. Twizi Igiswahili apana kira cha Kongo cha Tanzania. Kuratora icuba ejo bundi uvuye mu Minembwe, indege kandi kuzanika gutura hanga ngo wamenye Kizungu. Iki habana province zose za Kenya tuzizi. None ni ikoze.
ijosi ararishinze ngo ntibamukoraho ngo azi ibintu ibiki. Tuzi kompiyuta n'icyongereza cyarakunaniye, n'imvuga imwe uzi gusa. None mwakwitonze tukabanza tukumvikana. Ntimwamwumva nacuranze kidari muri 81, 82, 80. None gishane ki umuntu yo kwikakaza ngo karavuze gitare igihe nakivugirije cyavuye kuri pose twavuye twarabise turabisize urabitoye none ngo bayigitangaza twindi twahembwaga. Imana yarabihuse bunyine ko barabahemba. 92 niho twize piano kwa Hegimayi twatwiga bageze batuzanira piano twebwe tukiga amanote yose bakadufatira inani ibi bintu bakadupfuka amaso twamara tukaza tugenda tuvuga inote ino twabadupfuse mu maso. Hariho abari mu gucuranga hano batazi inote, Imana yarabafashije bakamenya tibazi inote nimwe aho none ngo ntabyo tuzi. ariko ibifu bisa n'abantu yewe ashitse kuriki. Ese turacyaye twumvikana? Haleluya, twongere haleluya, dusubiremo haleluya, twongere haleluya. Nkuko ukodagira gute ntimamubona uko mpangira, nico kizagituma abayumba bazabwira ngo sinzi ibyo mufite. None ngize bucya ntimuzamura amaboko nyine none. Haleluya. Ngira ngo mukanguke mube maso taza gusinzira umwanya wanje ugapfa ubusa kandi naje kugira ngo twumvikane. Ese turi kumwe? Kumvira nzangunda kuvuga iyi nkuru sinzoyireka. Iyi nkuru musumwe Pastor Zakariya yari pastor wacu twagiye kwiyogoshesha ngo tumare kwiyogoshesha hari ibintu ngo ni bogi derrière nagiraga umusatsi mwinshi noneho tukiyogoshesha hano tugasiga nk'agasunzu timamuyibona tumare turaza muri korali turaririmba nyine igihe tutangiye kuririmba aratubwira ngo nidutambuke imbere twari batatu turatambuka ngo niturebane ku mitwe beshise none ese habayike turarebana yamatubwira ngo musohoke muze kwiyogoshesha neza ngo muzosura mugaruke muri korali ngo umutwe upanze neza. Hari wowe babwira mwebwe? Hari wowe babwira? Tuze tubwizanye ukuri. Swat wasohoka urwo rusengero, swat wabutandukanye na pastor. Timuzamuze bwashani mugira amasengesho make cyane. Iyo umuntu yuzuye amasengesho haba nugomba kubwira ngo uryame gutyo kwa muryama. Umushumba avuze tuyageza avuga twama turyama. Hakabiya tubwira ngo ntimusubire ku twigeze kugira amafirimbi ngo twarimje yamatubura mushira amafirimbi hariya mwese tuyashira mu rukundo tumerewe neza. Twitwara ko tugira ngo tunezerwe twese ubwa bikase reka turebe iyo bisha. Mwebwe mwumena umuntu mutwe abana baca ukabwira ngo tibambare umwenda ucitse ukuboko bo kwereka saba ngaba none imbere y'Imana mwami Yesu irabizi kikutazawumvira wewe. Biblia iravuga ngo kiti kwa mambo madogo ndipo utakapoti kwa mambo makubwa. Ngo niwumvira kuri bitoya ngo niho uzumvira kubikomeye. Ambadiliki tuvuga ikintu tukavuga ikisi timugihindu ariko mukarina ngo Imana ibasubize. Mushatse mwumvira Imana mutabona izazi hagarara imbere babwira muzayibona ryari idaciye muri mudaherana muce no mushumba hari nawe guce mu nyine twese ziducamo iyo twayemereye. Ese birumvikanye? Kumvira ndi bisabye kuvuga ku ndimi. Kumvira ndi bisabye ngo wasengeye mu mazi no mu misosi. Kumvira ndi bisabye kumenya igifaransa n'icyongereza. Kumvira ndi bisabye amashure. Kumvira ndi bisabye ngo ufite ababyeyi. Kumvira ntacyo bisabye muri ibyo keretse gusa kumva icyo ijambo rivuze ugakora icyo rivuze udasobanuje. Amen.
Gutegeka kwa kabiri 28 n'umurongo wa 2. Gutegeka kwa kabiri 28 umurongo wa 2. Kandi iyi migisha yose, subira haruguru umurongo wa mbere, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana. Nugira umwete wo kumvira. Ntiyavuga ngo nugira umwete wo gusenga, ntiyavuga ngo nugira umwete wo kuramya no guhimbaza, ntiyavuga ngo nugira umwete wo gutambira Imana, ntiyaravuga ngo nugira umwete wo gutanga, haravuga ngo nugira umwete wo kugira gute, wo kumvira. Nuwo kwitondera amategeko yayo yose mutegeka uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Hano hari Luka bavuze, hari apotre bavuze, hari bishop bavuze hanga, hari revera bavuze, hari musenyeri uvuzwe hanga, hari umuhanuzi bavuze, hari umwigisha bavuze. Bavuze ubumvira, manuka kuwa kabiri wumva. Kandi iyi migisha yose Bibiliya nditubwira ngo dusabe imigisha. Bibiliya ngo twumvire, niturangiza kumvira sema amen. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Sema tena amen. Amen. Haleluya amen. Amen. Ni wumvira iyi migisha, nta gusenga. Haya ni amagorwa tuzatwigora twenyine, kubera ko twananiwe kumvira. Nico kizagituma tugenda tugasenga, tukaza tubanza tukegamira uruhome, tugasura ngo turagira iminsi 3 ine. Tuyigirenye turebe ko ari cizotanga. Amatwara zivye nitumara ngo ngahe ngo nitugire. Uwo bazana abantu baza bakiranuka ku cacumi hano ukababaza, twohebura tubonye umwe ntitwobona 2 3 4. Siko bimeze? Cacumi ngo nico mu isezerano rya kera. Mbabazi, mu isezerano rya kera ntiyabaga amaturo y'amashimwe, ntiyabagaho. Cyo ni kimwe. Mu isezerano rya kera ntiyabaga amaturo y'ubushake, bayita ngo ni sadaka ya hiyari, ntiyabagamo. Yabagamo. Amaturo asanzwe ntiyabagamo, yabagamo. Kuki abantu bababwira ngo mureke icacumi tibavuge? Mu isezerano rya kera ntibafashaga imfubyi, barazifashaga. Tibafashaga abapfakazi, barabafashaga. Zose tubikuremo kuko ari mu isezerano rya kera, kuko ibyo mu isezerano rya kera nibyo biri mu isezerano rishya. Tubikuremo kuko ibaje ku cacumi. Ukosefu wa maandiko nibyo biri mu kubatwara. Muzabireke. Ubundi mwabitanga ngo bifashe nde? Abashumba. Ubundi ebye gutyo kumeze, kurabona ntari y'icacumi sinubaho, ndi igipfu cyo kwibeshaho. Wewe nico uzurya, utunzwe n'icacumi wewe, ukubayeho nje sino kubaho. Nzanyoberwa iyo bahaba babwira mukagira ngo abashumba ngo ni ibintu by'ibipfu bibaho ngaho nyine bitomenya kwishakira. Ukubaho nukumpaye mvuga none ni kwishakira. No buri bindunga n'ururimi mingira. Ese birumvikanye? Cyo gituma ngewe iyo mbwira umukristo ndarangiza afere yanje nawe karangira. Ugenda utanga icyacumi, Bibiliya ni kwivuga, nimara kuvuga uhabwa umugisha gutanga biyesha umugisha. Nibikunanira reka tunaenda mbinguni, tuzahurirayo. Nkaragushika tuzomenya amakuru. Mwazakire tureke n'amashimwe cyabaye kera. Ubundi ngo nitegeko si itegeko. Ubundi cacumi cyabayeho itegeko ritaraba. Byabayeho igihe cya Mose, igihe cya Abrahamu, yagitanze bivuye ku mutima w'ubushake, ngo n'imirimo yabonye aravuga ati yemwe ndatanga icacumi. Niko bizabivuga. Cyaje kuba itegeko mu gihe cya Mose, mbere ticari itegeko. Mureke kureba uri ufite umwana mu ndera, nuko niko muzamubwira. Kumanja kureba uri utayivuga mugateshwa nje wayivuga. Hakwima abantu bakunda.
bakunda kureba. Ese turi kumwe? Ese mbaye ngusobanura ko birumvikana? Kwibukwa n'Imana tubiterwa n'impamvu. Impamvu ya mbere twari tuvuze n'ukumvira Imana, kumvira ijambo ry'Imana, kumvira abatuyoboye, kumvira abari imbere. Imana igaragarira muri nje, Imana ikagaragarira muri wewe, Imana ibonekera mu bantu. Umwanditsi aravuga ngo niwumvira ibi bintu byose, ibi bizagukurikira. Samweli wa mbere, ihute. Samweli wa mbere bice 15 n'umurongo wa 11 wonyine. Usimbe usome 19:22 ndabigusubiriramo. Samweli wa mbere 15:11. Bibiliya iravuga ngo nicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yateshutse akanga kunyoboka. Ntiyasohoze icyo ntiyasohoze ijambo ryanje. Ndicujije kuri Sawuli. Yereka Sawuli yari afite se na nyina, yari afite amaboko nk'ayo. Hari icyo Imana yamubwiye ntiyagikora bijanye n'ijambo ry'Imana. Imana yavuga ngo ndicujije. Mugira ngo turamuruta se? 19. None se niki cyaguteye kutumvira Uwiteka? Niki cyaguteye kutumvira Uwiteka? Ukikubitira ugakora ibyangwa n'Uwiteka. 22. Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Nuko icara. Ese turi kumwe? Kumvira Imana uyu mwaka itegerezwa kutwibuka, kuko niyo mahame yayo, kandi nicishejwe nicishinzwe. Siri kintu cyo kurinda kuyisaba. Twakagombye kwibuka Imana, kubwira Imana ngo itwibuka. Izo ni inshinga, ni principe zayo. Gusa yo ibitegereje ko twumvira ijambo ry'Imana yarangiza ikatwibuka. Reka mbisubiremo. Ubundi Imana nditegereje ngo tubanze tusenge ngo itwibuka. Oya, Imana itegereje ko twumvira. Nitumara kumvira itwibuka. Mubaje kumusengera ngo sinzi ibyo bamutayeho. Tuvuga uti sinzi ibyo nitayeho. Ninde wabigutayeho? Bamutayeho bande. Muhando ndi yaririmbye yandirimba ngo umejiroga mwenyewe. Siko yaririmbye? Umejiroga mwenyewe. Samweli, Imana ibwiye Sawuli, mugende wica abagabo, wica abagore, wica abahungu, wica abakobwa, wica inka, wica ihene, wica intama, wica inkoko, wica imbwa, wice abana b'incuke, wice n'abaconka, ngo wice n'abavutse. Wice ndagutumye ngo wice. Hari cyo nibutse Abameleki imitwe yabo mibi, ntibigeze bubaha ubwoko bwanje. Ugende wice. Si Imana yari mubwiye ngo ashike ntiyabikora. Iramanga ngo uciye ku bwoko. Turirimba twenyine. Uko wahozeho kera n'uyu munsi ni kure, tagacuko murinzi babaye mikrofone. Nimuzoza mwumva ndavuze ngira n'ijwi ribi, ntabwo nigeze ndirimba. Nje nageze mvuga amaparole gusa. Indirimbo y'amaparole nije bageze bayo yo kuvuga. Nari nityayeho, ariko ikintu citwishwe nahari bitsekera. Ibango uririmba ko karirimbo gira twumve. Ndagira ngo murayizi. Ese turi kumwe? Uri Mana yo kwizerwa, uri uzahoraho. Uri Mana yo kwizerwa, uri uzahoraho. Uko wahozeho kera n'uyu munsi ni kuri. Uko
kera n'uyu munsi ni kuri agacuko guhinduka kakugaragaraho agacuko guhinduka namba kakugaragaraho iyo uvuganye n'umuntu shingwa ari uko bisoje. Sema haleluya. Bwana sifiwe. Uko wahozeho kera irya mana ntizinduka ntigira n'agacu ko guhinduka, itegereje ko twumvira ijambo ryayo yamara ikatwibuka. Iramubwira ngo ni wewe nabo wumviye, wewe gusa. Kera nageze mbona vuze ngo kera nyine ni kera yanje, ariko itari yaba basaza, ariko nyine urumva icyo gihe tumenya ubwenge. Twageze tubona bakavuga ngo batambuke imbere abantu ngo baze kwihana, mugashika mukaza mupfukama, mwamara gupfukama umuyobozi akaza mu gutwi ukavuga. Ubu ngubu ninde wazana ugutwi ngo barakubwira? Bakubwira iki? Bamara bakavuga ngo abashumba ngo baza bamena ibanga. Uzoshaka utazurimena. Barapfuye bose. Aho ndi mu banga Eliya bavuze ngo ni usigaye wenyine. Imana ikamwe ngo mfite 7,000. Ngo yagiye ngo gusaba imbabazi ngo ko wabo muririmbye. Jayo genda. Uzopfe kujayo. Ariko mahimba ariho. Ayo wagiye kwanya muririmbye. Aragushumbye se, akubereye umushumba. Mwese ngo abashumba niki? Bibiliya uzi ko izituvuga? Bibiliya uko izituvuga twebwe. Apana ibyo tuzatwiyita, twebwe ko Bibiliya ivuga. Yesu Kristo niko yavuze. Apana twinditse ibyo nitwumviyita. Yaravuze ngo mububahe mubumvire ngo kuko babereye maso imitima yanyu. Siko Bibiliya ivuga? Mubaheburayo twebwe tubereye maso imitima yanyu. Uzuja kwirega ku wanyu muririmbyi akubereye maso se? Hari umutima wawe azabazwa, twe tuzayibazwa. Niyo mpamvu tuba tubabwira ngo sindumva ngo bazabaza kwirega ngo kwa pasiteri ngo kandi kandeke. Hako umuntu yoza abashuka nta cyanditswe yazanye akakongorera ukemera ukagenda, tunabaze n'abashumba. Nitwe tubereye maso imiti. Njyewe nzabazwa abakristo nintababwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana, nintabasengera, nintababera nzabibazwa imbere y'Imana. Maze mareke iyo ndabaretse, maze akandi kagahungu gacitse hariya tawuzi yuko ntikigeze gasenga, ntiyuzuye umwuka, ntiyasengeye mu mazi, ntiyasengeye mu misozi, ntaravuga kuri ruga, ntiyanditse amandiko, ntagitangaza na kimwe yabonye, ngo ariko arababwira ngo amenye ibintu. Kwa pasiteri barabayobeje. Genda. Nubundi wari waratunaniye. Tugeze baha turagenda. Bacu. Kandi uwugiye ntiyatangaga amaturo, ntiyatangaga icacumi, haba no gusenga ntiyageza senga, haba no uvuze ngo tuzamura amaboko ntiyo azamuye, ariko akamavuga ngo Justin nawe yagiye yarari he? Hari wari umuzi ko hari? Ninde akubuye ko pasiteri yaramuzi? Nyine kumenye se ndakumenyera kuko kumenyera kwicara ku ntebe gusa ni nani? Ni kwafe? Ako ni kitangaza n'ukuri kw'Imana. Sawa. Okay. Naingize ngo ndere haleluya. Muracyari maso? Twoha Imana icyubahiro. Haleluya. Niko bimeze mwabashumba mwe. Dufatanye. Niko abantu bazabagira ubwoba. Ningeze kuja gutanga seminari muri World Vision mu Burundi.
noneho ndigisha abantu bari nk'abantu 250. Nshojeje umuntu umwe arambwira ngo se ngo no kwemera akambaza ikibazo, ndamwana niba kitajanye n'isomo kaba ngishoboye ndagisubiza, nindagishobora nzacigisha ubundi. Tingaye kibazo, arambaza ngo se pastor, ngo nkubaze, ndakubaze pastor, ngo none ngo iyo abantu batanze icya 10 ngo kija hehe? Kija hehe? Ndamubwira nje singiye gusubiriza amatorero yose, ngiye gusubiriza itorero Nshumbi nza nkiryo. Maze baraseka, nabonye ibihigo by'abantu barasetse ngira ngo barahwereye. None ngo umwaze guhembuka arambwira atariko nta kindi kibazo no kubaza, ubaye wa mbere unsubije ikibazo usa n'umbwiye ngo funga kinyo, nta kindi no subiza. Ati kuko hari umupastori nabajije arambwira ngo abantu baza batura ngo bamara gutura ngo ya mafaranga ngo akashira mu mufuka ngo yamaraga ngo aterera hejuru ngo akabwira Imana ngo agaterera hejuru, Imana sikayafata. Se turi kumwe nuko nyine ni faranga muzamubwira ngo Yesu azarya ifaranga, Imana izirya ifaranga, zikora ibikorwa, byamara gukora ibikorwa hayana kangera namara nanje nkayarya imba nakoze akazi. Uku ni igipopi cyakivuga none nimba ako jenza nywe abakristo nimba banga bashumba aribo bantu banga niko nikakunza mbona inzambona abantu mwanga, ariko simwe nari mvuze nk'abandi akurya yaravuze ngo akari mu ihene niko kari mu ntama. Nimba abantu bazabanga ko abashumba kandi sirtu cyane cyane bamuze baza bavuga ngo kurya inkoko ngo soko yimena umutwe. Ndagasize iyi social media nimbi ntawoguma ngo ayivugireho byose. Ndakuza ngo abapasteri ngo kuriya baza bakoma kuvuga ifaranga ngo nakubwira nubira bagire ute umuntu utakunda ifaranga nazamura amaboko. Tuba mu ijuru ndazanga mba mu ijuru cyangwa narazibyaye no abantu bakagarura bijya bageze bavugira haruguru tukibiriya ngo abashumba ngo babaheze isabune irakabura isabune ngo bazohembwa mu ijuru. Tuzohembwa amakositime, hari uzambara kositime mu ijuru, hari uzambara urukweto, hari imisentiri zaba mu ijuru. Umuntu akagenda urukweto rukaruha rugahengama ngo azahembwa mu ijuru, kandi nyine akazayumva ifuraha ngo azahembwa mu ijuru. Urukweto rwatobotse munsi ubundi nawe bakavuga ngo dore nguriya ngo reka mvuga izina ryanjye bati nguriya mudaheranwa araje. Umuntu akamaze ati wamumenye gute? Ngo se riya kote ry'umutuku se ryiwe. None twahindura costume nk'abandi ngo ni 10 ngo aragisingiriye. None se we imbabazi none ndi umupastori wanyu nkambara nabi nibyo byo banezeza? Kwibati twagiye twumvikana, mwagiye mukora mukazana ifaranga mugatura. Kono nona namyenzana amasomo yose ndayahuje yene akurikima ndacho nsize ndagira ngo ikindi gisigaye abacu bazocongera. Ese turi kumwe twavuga ngo amen birumbi bakecu ko naba nguvuga mukumva nditonda mumve zakuvuga ngo amuvuga butumwa ngo yarameze nk'umusazi aho gandi bumvise bamukecu nitonde tujane nama
icya kabiri cyatumye Imana yibuka Nowa, ni ukuvuga ngo ibyo biratureba twebwe, biratureba iby'Imana yibukiye Nowa biratureba natwe. Uko yahozeho kera n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora. Cya kabiri, ibi ngibi simbitindaho nje kundi muntu umwe uzuntera ubwoba. Cya kabiri, gukora ibijanye n'ibyo yabwiwe. Ikintu cya kabiri cyatumye Imana yibuka Nowa nuko Imana yamubwiye uko yamubwiye. Wa Kristo, wa Kristo, wa Kristo wanahesabu miaka, bali mwenendo haukamiliki. Dusubiremo. Wa Kristo, wa Kristo, wa Kristo wanahesabu miaka, bali mwenendo usipoteze, usipoteze bure wokovu wako, chunguza moyo wako, wanahitaji. Tivyumvikana. Wakristo wanahesabu miaka, bali mwenendo wao. Imana yigeze kubwira Abanyesirayeli, irabwira ngo aba bantu bazi kuramya, bazi guhimbaza, n'abambere n'Abanyesirayeli muri bitangaza, ngo ariko ngo imitima yabo ngo iri kure. Bishaka kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo bakora ibinyuranye n'ibyo nababwiye, kandi bahabaramya, bahimbaza, bagakora ibinyuranye. Nowa yarumviye, ngo amare kumvira, akora uko Imana yamubwiye. Abantu baje mu rusengero barimo, batuyemo, bamaze imyaka, ariko hariho ijambo zanigisha rivuga ngo gutakaza umwanya uri mu nzu y'Imana. Twaje mu nzu y'Imana ariko tugakora ibinyuranye n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Soma ahantu wumve. Samweli twasubire. Samweli 15:11. Mwumve mutangare ga nico cyantangaje. Soma 19. Samweli wa mbere 15:19. Haravuga ngo none se niki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Ndimubana Imana yamaze kubwira Sawuli murebe kumvira, ariko hari igihe umuntu yumvira ntakore uko yategetswe gukora. Ese ko birumvikana? Yabwiwe kugenda, aragenda. Abwirwa kwica, ngo ashike arica ngo amare ahitamwo ibyo adagomba kwica. Tunumvikanye? Ni ukuvuga ko yarumviye ngo amare kumvira, aragenda, ashitse ntiyakora uko yategetswe gukora. Imana yabwiye Nowa, ndakwereka uburyo wubaka inkuge. Imuheza plan, iramwira ngo uyubake gutya, numara uzuyikata gutya, numara uyigire gutya, numara uyigire gutya, numara usiga idirisha hejuru. Uko Imana yamubwiye, yarumviye akora uko Imana yamubwiye. Niba dushaka ko Imana itwibuka, tubanze tureke ibyo gusenga, tubanze dukore uko ijambo ry'Imana rivuga. Bibiliya ikavuga ngo saba avuga ngo mwami mukeretse abakurikije ijambo ry'Imana rivuga. Ese ko birumvikana? Uyu mwaka Imana yiteguye kukwibuka, nubwo utoyibwira, ariko hari ibyo gusaba gukora. Asimbatinda. Cya gatatu Nowa yakoze, kwirinda ibibi. Kwirinda ibibi. Abandi bantu bose uko bumvaga
uko batekerezaga baravuyangaga, ikije bakakijamo, ikibonetse bakakijamo, icyo bari babonye bakarya, uko babona abandi bakora bakagukora, uko abandi bavuga akaba ariko bavuga, uko abandi bagenda akaba ariko bagenda, uko abandi bambara akaba ariko bambara, ibyo abandi bareba akaba ariko ibyo bareba. Nowa aravuga ati ariko nyamara ubwo Imana yambuye jewe ngomba kwirinda ibibi. Ese ko turumvikana? Nariko mbaza abantu, ndi mu kubibonana abahungu, nkabibonana abakobwa, nkabibonana abagore, je sinzi bagakata uturongo gutya tundi gutya, tibazi icyo bisobanura, tibazi iyo byavuye, tibazi uwabitangije, tibazi aho bikomoka, tibazi nimba ari umusazi wabitangije, tibazi nimba ari umuntu wari muri prison amaze kurakara yamerewe nabi akavuga ati umutwe mu ukatemwe imirongo n'ubundi ntagisigaje. Iziteye ngo tuzijemwo, indirimbo itewe ngo finalement turi mu biki? Ese ko birumvikana? Ipantaro niza mureke ubeje wundi hoze umuntu waciye mu ipantaro agasiga ukuguru kumwe, nukuri ko Imana mutosanga baziciyemo. Je twari ko tuvugana n'umuntu mbavuga kaka naramubonye, kaka na sokuru nabonye yari yambaye urugoro. Kaka yari yambaye bagaze bazita ngo ni nigi ngo bakizwe barazita, siko byari meze barazita inigi n'utundi n'iyindi bagaze bambara n'ibindi bimeze nk'imikufu bakayambara hanga ngo bakizwe barayita. Twebwe ngo bonyine twarakijijwe tuza gushaka aho bayitaye, turimo kwimba umunyobo tugashaka aho babitaye. Ariko bana byarashaje. Kaka yapfuye kera, izo sheneti yazambaye kera yarazitaye. Wewe ngo ni modeli ngo ibintu byasohotse he? Igihe byasaziye bakabita abandi byaboze, kuratora ibyaboze nawe ngo bigezweho. Nyine ndabivuze pastor nawe ngo ntawuze umenye byiwe, ngo akaguma ngo akagira ngo akagaye ibintu. Ndashima bitagize ko ndababwira sinabigaye ngo ndimo byamba, hari umbwiye ngo ndabyambare genda ugura ibindi, ariko ngubwiye ko ari ibya kera. Wowe uvumbuye ibintu, uvumbuye yavumbuye izi pantaro zose utungutu twose utwo twacongo twose muri mukuzinga aho n'ibindi byapacanga, twagiraga ibindi byapacanga ni bya kera. mwe muri pama musohoka ngo ibintu byasohotse bisohoka. Salomo yaranditse ngo ntakiriho kitabayeho. Tumwagaze mwigala philosophy, nibandi bizela philosophy. Iyo bavuga philosophy ya Socrate ahari ukuntu azavuga. Ese turi kumwe nihangane ba mukecuru, ariko ndabisobanura mu byumva. Uwo mwanditsi ni umunyabwenge, yaravuze ngo umuntu ngo baragiye baramufata ngo bamushira ahantu, l'incarnation timubyibuka, ngo bamushira ahantu, ngo amare kumushira ahantu basa n'abamukingiranye, avayo asa n'udafite ubwenge. No ngo aveyo tiyabona ibintu mu shusho yabyo, abibona uburyo butari bwo. Noneho rero nico gituma ibyiza uriya mwaririnzi nimba muri mwe yaravuze ngo yote tutayaelewa mbinguni, ibyo tutaratahura tso bitahura mu ijuru. Kubera iki ibintu byose biracuramye, ibiriho biracuramye ndi biracurukuru. Ushize nigeze kubwira abantu bize ibintu bya biology. Zoology siyo twigagaze twigamwe ibintu by'ibiti
botanike. Noneho ndababaza ntu umuntu w'umunyabwenge mu Rwanda nako mbabwira ambwire ubwoko bw'ibiti 50 munereke ko mwize ngo yarangije maîtrise mbwira ibiti 50 ubwoko bw'ibiti 50 arahebura vuga ibyatsi arahebura ngo yarize. Salomo yarabizi byose arazi ibiti ubwoko bw'ibiti byose n'ibyatsi byose yarabizi, ariko yaravuze ngo kwiruka ngo kubyisi ngo niko kwiruka inyuma y'umuyaga. Siko Bibiliya zivuga ibi muri mukubona twirukaho ibi bizashira. Tubona abasore bari mu gutereka ubwanwa ukagariri murinde musaze basha uzose barushaka ubugukuraho umubure yampaye inka ugira ngo ubwanwa twanje twari tubufite. Mwari mwabona abasirikare bagira ubwanwa mwari mwababona ndababajije basha muzamona abasirikare bagira ubwanwa Bibiliya ndivuga ngo turi abasirikare siko Bibiliya zivuga aho muri abasirikare simvuze ko ari icyaha abantu bazamumvana mumve ko ari icyaha aya gusa nako narinshishijemo ko turi abasirikare ba Yesu Kristo ako gusa gaciyemo ngo kagira twirinde ibibi niba dushaka kwibukwa uyu mwaka wirinde ibibi wirinde iki ijambo ry'Imana rivuga ko ari kibi ndukavuge ko ari cyiza Imana izakwibuka. Tidukora ibinyuranye n'ijambo ry'Imana. Icyakane yakoze gukiranuka Imana iramubwira ngo ni wewe nabonye ukiranuka, ni wewe wenyine gusa muri aba bantu bose isi yose nakishijemo amaso nditegereza ndagenzura. Birasa na kurya Dawudi yavuze ijambo riteye ubwoba yabwiye Imana ngo Mana ngo warantase urandata undata nijoro undata ku manywa undata ndyamye undata ngenda ngo urandata ngo usanga nta gicumuro ufite. Ese birumvikanye? Yeme bantu b'Imana iyo utekereje uri kurabona ngo Imana yo gutata ikakuburaho ikintu. Gukiranuka. Zaburi ya 92 Zaburi ya 92 haravuga gute? Kwirinda ibibi sinavuze cyanditswe sibyo? Kwirinda ibibi sinavuze cyanditswe. Petero wa mbere ibice 2:11 sinahasoma mba nkuna nkushireho ibyanditswe. Na Timotheo wa kabiri ibice 4:5 nabonye abantu bahabandika mwanshimishije kabisa. Imana ibaheze umugisha. Gukiranuka mu maso hanje, gukiranuka mu maso h'Imana apana mu maso y'abantu. Yaramubwiye ngo nabonye ko niwe umukiranutsi mu maso yanje apana mu maso y'abantu. Hari ukuntu twigira imbere y'abantu abantu bakavuga bati mudaheranwa aratunganya arakwiriye nuko nguko nyine bikaba gutyo. Imana yabwiye Nowa ngo niwe nabonye ukiranuka mu maso yanjye. Zaburi 92 n'umurongo wa 13 na 14. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo azashirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. 14 ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Yego mureke mbabwire egari w'amasengesho yamwe umuntu azasenga ugategereza ko Imana Mwami Yesu Kristo haleluya uri mwiza data ciye bugufi imbere yawe ikakureba kandi umuntu akaza yamagonda amen haleluya ciye bugufi uko nuguca bugufi se wabanje ukareba mu mutima ngo ndagusabye Mana ngo ijambo ryawe ngo riravuga ngo umukiranutsi ngo uzamushira hejuru. Ni wewe uriwe uziko abantu baza bikwegera ibyanditswe bitari ibyabo bagapfa kubyishiraho.
ngo aragusabye mana ngo ushire hejuru. Ntibiza bisabwa, bisabwa gusa ngo wumvire, hanyuma ukora icyo Imana ikubwiye, hanyuma wirinde ibibi, numara ubwire gute ushirwe hejuru. Numara ko umukiranutsi Imana izanigushira hejuru utarinze kubisaba. Si biriya bya Yosefu, muzosome hariya itanga, muzorebe ko araho Yosefu yasabye ngo Imana imushire hejuru. Haraho muzamubona yirinze ibibi, harakiranuka, aranga ati nta byaha nkora, shisinza nkora ibyaha. Nyamugora ati nyabona wa muhungu we, umutwe wawe ntupanze neza, je sinza mbikora ndi Imana. Yasabye gushirwa hejuru. Haraho yasabye ntiyakuwe muri mugasho muri prison, iyo bamukuye haleluya munda Bwana sifiwe, ngo Imana igiye kugukura, ngo muri aho ceceka nturire, Imana iragohosheje amarira, igiye kukuzamura hejuru nka Yosefu. Ugategere ndikuna banza ukiranuke. Numara gukiranuka, Yosefu yarakiranutse, ararora akiranuka no muri prison. Polisi iza kumukurayo, haba GP bo kwa perezida nibo bagiye kumukurayo. Toka ntamenye ibyabaye, uzugira ngo Imana igiye kukuzamura suzubimenya. Oya ndi wo bimenya. Uyu mwaka Imana yiteguye kugira ngo tuziteguye, irabyiteguye gusa wewe umvira Imana, wirinde ibibi, ukora ibyo Imana ishaka, hanyuma ukiranuke. Hayo ni amasengesho gusa. Ese byumvikanye? Twokomera ijambo ry'Imana amashe. Reka mvuga umuntu wa kabiri. Ntaca Imana izatwibukaho icyo wabivuze nicyo uzasarura. Icyo uzabiba nicyo Imana izakwibukiraho. Icyo uzakora nicyo Imana izakwibukiraho. Bibiliya ivuga ngo ko wagenjeje niko uzagenzerezwa. Siko Bibiliya ivuga? Luka 23 n'umurongo wa 42 43. Luka 42 43, Luka 23. Bibiliya iravuga ngo nuko abwira Yesu ati, subira haruguru kuri 41. 41 haravuga ngo twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze. Ariko uyu subira haruguru, ndashaka ngo bamenye umuntu uwo ari we. 39. Umwe muri abo bagome, umwe muri abo bagome, maze mureke twumvikane, muze gutangara uburyo Imana yibutse umugome. Mbisubiremo, mureke nze gusobanura, mutangazwe n'uburyo Imana yibutse umugome. Umuntu Bibiliya ivuga ko ari umugome, Imana ikamwibuka. Umugome, Imana ngo yibuka umugome. Usomye handi igiswahili wakumva kundi bamwita, wavuga igifaransa bikarangira, wavuga icyongereza si ibintu ni bitanga ngo umwe muri abo bagome. Aho avuga gute? Umwe muri abo bagome aho babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe dukize. Aho ariko uwa kabiri amusubiza amucaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha, ari mu rubanza rumwe n'urwe. Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze. Ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, Mwana, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Mu yandi magambo, ndakwibuka uyu munsi. Reka kuvuga ngo uzanibuka, ndakwibuka.
ese turacyari kumwe? Natinze? Oya, sindatinda. Shaka ndarangiriza kuri uyu wonyine, na abandi mbariki uko ndarisobanuye, n'abandi nabo kuguma kongera gusa, ariko birasobanutse. Birasobanutse. Umugome Imana yaramwibutse. Imwibuka bitewe n'iki? N'impamvu zitanu. Hari igihe tuvuga ngo haleluya, ngo Imana iramubwira ngo, ukazugira ngo none n'umusenzi cyangwa umuvuga butumwa cyangwa umudiyakoni cyangwa ukagira ngo ni bishop yibutse, ni umugome. Ariko Imana niyo ya mbere, n'ukuri kw'Imana kugira ngo itwibuke. Se te amasengesho bisaba, mwumvise kuri uriya muntu hari amasengesho yasenga hariya, hari indimi yavuze, hari haleluya yateye, hari sente yavuze agatamba akaramya no guhimbaza. Yandirimbi mwizivuga ngo Mokozi aliniondoa porini, ni gute baza, hari uyizi? Mokozi aliniondoa porini na sasa na sasa kwa mvua muzale matunda. Muzicho nashatse kuvuga, Mokozi aliniondoa porini na sasa natunzwa shambani. Aha ni mu murima w'Imana. Kutunzwa kubamwe ibintu bibiri. Kuna kutunzwa umuntu uri mu bitaro, baza bavuga ngo wenda ukajitunzishe, wende wakutunze, birumvikanye. Icya kabiri, kutunzwa biza bisobanurwa kubeshwaho neza. Nimetunzwa vizuri, uvuga ngo nagaburiwe neza, nzandya neza, umtunze vizuri. Imana yadukuye mu ishamba, twari nyeshamba, ikatuleta shambani ili tutunzwa. Nari umugome nukwimba Yesu, wambambirwe ku musaraba, zayo maraso ziyuko nanjye ndimo, zawo ndirimba urwo rukundo dukwize bisi yose. Haleluya, 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 haleluya. Imana izayibuka n'abagome, izibibuka nubwo bageze igihe cyo gucikana. Muzamuririmba ngo na nyuma ya seri Imana izikora. Sema amen. Ntawe izirenza amaso yakoze ibikwiriye, iyo hariho impamvu ituma Imana imwibuka. Tizitinde mbabwira ibyo bintu rero. Icyambere cyatumye mwibuka, yemeye mu mutima we ko Yesu ari umwami kandi abambwa. Bisubiremo, naratangaye. Uyu mugome ageze ku musaraba agiye gupfa, yageze yarazi ko yakiriwe urwo gupfa byarangiye, ariko none ngo yumva ijambo rimwe, ni ya matwi nababwiye, aya matwi azahesha mu mutima, ngo yumva abantu bahe batambuka Yesu amaze kubambwa, ngo bakazagenda bavuga ngo ni mufalme wa Wayuda, umwami w'Abayuda, umwami w'Abayuda, umwami w'Abayuda. Inyigisho zabira ziraba ngo mu mutima wiwe, ngo aravuga ngo uyu si umwami w'iyisi, ngo kuko umwami w'iyisi ntiyo bambwa, ngo aravuga ngo uyu ni umwami wahandi hantu ntazi, reka njewe mwemere. Aravuga ngo yama mwemera, ngo aramwizera biciye mu kumva. Ese turi kumwe? Yemeye ko Yesu ari umwami kandi ari ku musaraba. Dufite abantu bari mu itorero bataremera ko Yesu ari umwami wabo. Reka mbereka akantu kamwe, muzanwe ngwino nawe. Uri ku kazi wewe, ngwino.
vuga ibintu bitatu hano. Ese turi kumwe? Mbasobanurire aka kantu nubwo mukazi reka nkongereho. Ubundi ahari umwami haba ubwami, ahari ubwami hari amategeko. Siko bimeze? Nsubire mbasobanurire akantu. Abantu bari mu guhenda abantu bakababwira ngo twarakijijwe. Ubundi biravuga ngo aha twari mu bwami bw'umwijima, kandi mu bwami bw'umwijima hariho amategeko n'amabwiriza. Siko bimeze? Duhindura ibintu tuja mu bwami bw'Imana. Siko bimeze? Mu bwami iyo havuze ngo hari ubwami hategezwa kuja amategeko n'amabwiriza. Pointre nta wo bisobanura, nta wona bikuraho. Ni principe y'ijuru, ibintu biba hano ku isi byavuye mu ijuru. Ubwami, amategeko. Nta muntu wo bihindura, nta uzona bisobanura ngo bikunde. Ahari ubwami, ahari umwami hategezwa kuba amategeko. Umuntu uzubabwira ngo ibintu byarahindutse, ngo umuntu nukugenda nashaka kugenda ameze gutyo. Ninde wabwe? Umuntu ushaka kugenda gutyo ugenda gutyo. Barabashutse. Bibiliya bangwe yakuye ku bisate by'amabuye. Ibyandika he? Amategeko yandika he? Mu mitima. Bibiliya avuga ngo mu isezerano rya kera ngo usambane bazamutera amabuye. Mu isezerano rya Yesu aravuga gusa ngo ni wifuza. Nureba ukifuza. None aho niho horoheje. Ubundi ibyo muri mu kwigana si byo mwarebye. None noneho icyo narimbuze uriya mugome Yesu Kristo ngo bavuga batambuka banditse ngo ni umwami w'abayuda. Ubwo nyine ubwo umutima uramubwira ngo uyu bwari umwami, uyu nukuvuga ngo hari ubundi bwami, uyu nguyu si uwo mwisi, kuko yabi uwo mwisi nta mwami uzubamba. Umutima uramubwira ngo uriya muntu ndiyoroshe, reka ngurukire mu bwami bwe. Abayinjiye mu muco, kandi aravuga ati amategeko ye nzayakurikiza. Nico cyatumye Yesu yamubwiye ngo uyu munsi turabana. Yesu ngo aze kwigisha arava ngo nimuja gusenga muvuge ngo ubwami bwawe bugire gute bose. Ntabwo uzose Imana izakwibuka utaremera ko ubwami bwayo buba mu mutima akaba ari gute. Niba bakomera amashi kubera umwanya mu mazi. Luka 23 murongo wa 38 mbishimangiza ijambo ry'Imana. Mba ntinye ibyanditswe byinshi mbahe kimwe gusa. Hasome 23:38. Haravuga ngo hejuru ye hari urwandiko rwanditswe ngo uyu ni umwami w'abami. Mwibaza ngo ese ko yarabambwe ameze gutya aho cyamubwiye ko hano kuri Yesu bandi n'amatwi yakoresheje abahaye basoma ngo ni umwami w'abami. Timamwibuka ko bamwe baze baravuga batese ninde wanditse ngo ni umwami w'abayuda. Muhindure muvuge ngo azayiyita umwami baravuga ngo yari yandikwa yameandikwa. Sema amen. Nico cyambere cyatumye Yesu amwibuka. Nico cyambere. Icya kabiri mugome aribukwa. Icya kabiri ngo yatangajwe n'uburyo Yesu Kristo ahaye ababarira abantu baba bamubabaza. Igihe Yesu yavuze ngo data ngo bababarire ngo kuko batazi ngo icyo babakora. Iryo jambo ngo rimucumita mu mutima yibaza umuntu kubabarira abantu bahe bagira gute bamubabaza. Ngiki kintu kimwe kiza gituma Imana itwibuka no kumenya kubabarira. Ese birumvikanye? Nukumenya kubabarira vuba, kwihutira kubabarira abahe batubabaza. Umuntu yo guha imodoka ukamwanda kubabarira oya ko umuntu agaguheza 100,000 akabikozana uwo mara kwa mwanda kubabariye mu izina rya Yesu. Umuntu azababarire wamugiriye nabi.
ariko uriya muntu niwe uriya mugome niwe wambe niwe wari ufite amatwi cyane. Yesu barakubita bamumereye nabi, baramubabaza. Yesaya ahantu yaravuga ngo yari afite n'ishusho yo kwifuzwa, cyangwa wamurebye kabiri, uwamurebaga rimwe yerekeragayo ntiyari afite ishusho. Ariko wa mugome ngo yumva ko avuga ngo data ngo babarire kuko batazi icyo bakora. Aravuga ngo uyu mugabo uyu si umuntu. Ni ngaho yaravuze ati se konje nari nibye mwuka nyabamwe, abantu batamba bariye nibye kubabarira bizabituma Imana itwibuka vuba tutarinze gusenga. Kareba umutima ikitegereza muri indani, ikabona ubwami bwayo burimo, ikabona wihutira kubabarira, kavuga ngo ndakwibuka uyu mwaka. Nigeze kuza gusengera umukristo, ntiyari umukristo, yari umuntu nyine aho urusengero rwari ruri, twari turi kumwe. Noneho buce umunsi umwe arambwira ku mugoroba ngo ararwaye ngo nze musengere. Hari nkakera umutwe hataragira nani cyane, hameze neza. Nuko arambwira ngo nze musengere. Amasengesho atyaye benda rya umuriro, ndamusengera ngo mare kumusengera ndataha. Bukeye nje gusenga arambwira ati ngwino hano, ati wansengeye irya ndwara wansengeye siyo nakizi yindi. Tesi yihe yindi? Arambwira ngo hari umuntu wandiye ideni ngo yanga kunishura kandi afite amafaranga. Ngo uko mutekereje kandika umunsi, kandika amasaha, kandika n'ukwezi n'umwaka. Umunsi mwibutse kandika. Arambwira ngo agakarine kari kamaze kuzura. None ngo nsengere ngo numva umutima urambwiye ngo nimubabarire. Sema amen. Ati pastor natangaye, umutima wari kundya, nari narambiwe ko buca ngo nkubone nimara nkubwire. Ndamubwira ngo Imana ihabwe icubahiro, ngiye kugusengera ndi masengesho ya kabiri, ugendeze kumubona. Numarusha kumubwire ngo ibyo wandiye byose na amahoro. Kubabarira ngo sinzamwibagirwa, ngo inabi yangiriye. Yewe ntuzamwibagirwa. None kurasenga ngo Imana ikwibuke? Ngo kandi nawe no kubwira ngo nk'ibyo yankoreye, ngo genda ngo nuko atari we yabikoreye, ngo agahawa kari kundi karahandurika. Mwumva iyo migani yose gusa niyo kwanga kubabarira. Mwami Yesu Kristo, unibuka uyu mwaka, unibukira umugabo, unibukira abana, unibukira umuryango, unibuke kakureba ati banzu babarire wewe, ibindi wayo uri kurafutaguza babarira. Siko Bibiliya ivuga. Luka 23:34 hasome. Yesu aravuga ati data ubabarire. Nako yumvise ntimugire uko ndazana ibintu byanje. Nako yumvise bavuga. Yesu Kristo avuze ngo data ubabarire kuko batazi bakora. Gatatu cyamuteye kugira ngo Imana imwibuke, Yesu Kristo amwibuke, ngo nuko yamenye ko ngo Yesu ari Imana. Yamenye ko Yesu ari Imana ari ku musaraba, ngo amenya Yesu ko ari Imana. Ubu byacanze abantu na bugingo n'ubu abantu ntibaramenya ubutatu bw'Imana. Umugome yarabimenye, ngo amenya ko Yesu ngo ari Imana. Aravuga ati ngiki kintu cyakoze Yesu ku mutima, kuko Yesu yari Imana, yari kwabonaga mu mutima we, yari kwasoma akazamenya uriya mugabo ko ameze mu mutima wiwe, ngo abona uburyo reka dusome Bibiliya wumva uko yavuze uriya mugabo uko yavuze. Icise no nawe narahebye na Bibiliya. Soma Luka 23:40. Mbishimangize Bibiliya. Abantu bakunda kuvuga ngo umuntu yasobanuye neza. Ndatanga ibyanditswe. Ariko uwa kabiri amusubiza amucyaha ati
no kubaha Imana no kugira gute subiramo no kubaha Imana uko murumva yavuze ngo no kubaha Yesu yaravuze ngo no kubaha Imana ese birumvikanye icyo kintu cyakoze Yesu ku mutima kuko bari kumwe yari kwavuga Yesu ahayumva aravuga ngo ariko we uri muzima no kubaha Imana ndi uyubaha Yesu aravuga ati uyu mugabo umuntu atamwibutse yo bahemutse karamenya ko ndi Imana hari akarimbo kumenya Imana nasanze birengeye kumenya Imana sanze birengeye ko Imana nayo sinovuga ngo yarakosheje iba yarampaye ko yambaye ivuga butumwa iba yarampaye n'umuhogo wo kuririmba ariko ntiyakosheje nuko niko yabonye abangaba gusa iyo ndiboyimenya ni ya kera singako kwiza ariko ngo nasanze birengeye kumenya Imana yo nanje nasanze birengeye sema haleluya kumenya Imana birarengeye kumenya Imana n'urwego rwo hejuru kandi kumenya Imana iyo tuvuga ngo kumenya Imana ni ugukora iki jambo ry'Imana rivuga ubuzima so kuririmba aya Imana iravuga ngo ubwo umenye ukamenya wambugomewe uramenye la wamugome uramenye cyo cyari cyakangana cya gatatu cya kane cya kane nacyo ni hatari cya kane kwemera ko ari umunyabyaha kwemera kwehana subuhanga talalala ubwenge keretse kwa namuza ukuri umunyabyaha kiza yesarankiza kuko asante alla bega brigani le da frigani la jeunesse le degare lo brigani la kwiana subuhanga cyangwe fresh legash kurumunya yesarangiza yesa Kwiana subuanga dina meligani la frigani flide tata la bigania Sarangi Amen. Hallelujah. Kwemera. Yemera ibyaha. Yemera integenke. Yemera ko yacumuye. Yemera ko yari umujura. Yemera ko yakoraga nabi. Yemeraga ko yavuga nabi. Yemeraga ko yarenganye. Niki uhaye wemera uyu munsi wa none. Imana ikwibukiye. Nikubona utakoze neza muri uyu mwaka ushize. Niki utavuze neza. Niki wakoze kudakwiriye. Yesu arakiza. Yiteguye kukwibuka. Kandi tizakwibuka wenyine. Izakwibukana n'umuryango. Imana ngo yibuka Nowa, imwibukana n'umuryango. Urubyaro rwe. Ntiyigeze irusiga. Tizadusigana n'abana bacu. Niba tuyikiranuke. Aravuga ngo njewe ndi umunyabyaha. Abwira mugenzi we. Wewe tuzi ko twe twatuzira ibyo twakoze. Wanze wemere intege nke zawe. Wemere kunanirwa.
wemere aho utakoze neza. Imana data yiteguye kukwibuka. Sema amen. Nicyo cyatunaniye. Kubera ko nashumbye kambere, nkunda kubivuga, ndibaza ico gihe mu bwoko bwacu nabaye umuntu wa mbere w'umurevera, ndi umwana muto mfite imyaka 27. Zanibuka ku munsi twari mu Bijombo mu giterane, baravuganye ngo amare kuvugana, baravuga ngo mureke tuhe, ngo ariko ngo abantu batoye uyu mwana ngo abumurevera ngo bari bashingiye kuki, kandi koko utarumva mvuga ntawe ari kwemera ko notorwa. Ariko niki bashingiye uyu mwana? Bama bantorera ubwana ngo barebe uburyo nanirwa. Cyogene nabaga mu ihuduma amasaha 28 kuri 28, dushakana na madame. Niryo jambo namubwiye, naramubwiye ngo mba mu mahombi itariki 1 kugeza ku itariki 30, uzabyihanganira. Itariki 1 kugeza ku itariki 30 mba mu mahombi. Abo twabanye barabizi. Nari nuzuye icyo gesi, sinzi ukuntu nari meze, nari ntarakosana mu mutwe, niho nari nkibarevera, nta bintu bira abakristo bataramparangatanisha mu mutwe bikiri sawa. Barambira ngo nigisha, nama ndaramfukamye gutya, nageze mfukamye Yesu Kristo, ndayibwira ngo Mana, imitima y'abari abantu ejo uzayitange, ejo uzamenyekane kuri Imana, bamenye ko ndi umugaragu wawe, batandoye ngo ubwo ndi umunyakarama. Nta makuru mvuze, ariko birasa n'ibyagenze nka neza uwo munsi. Asa n'ibyagenze nka neza. Amasengesho ya Yesu Kristo biriya mutamba basha, muzokomeze ntimukaza murekane sawa, gusa bipfe kuja mu mwuka. Kandi nubundi aho njewe nzambwira abasore, aho kuvuga ngo abana bacu baje hanze bopfa gutamba n'imbaraga z'umubiri, nta kibazo birimo. Hari abantu bazava nguri yawe ngo karatamba ngo ni mu mubiri, hari utawufite. Nyine haruza gutamba agasiga umubiri. Aho none ngo niko ndamubona, ngo niko ndabona ari mu mubiri. Ese wowe ari wamubonye uri muki? Tuhagurutse ngo namye mubona ngo ari mu mubiri. Ikomeza gusa, twatangiye ari mu mubiri gusa. Gusa nukuga byageze bize gusuka ukananirisa, bakavuga ngo ni mu mubiri. Sawa, bazabaza kubona amatoke y'ibintu byabaye mu mubiri, nta ngorane. Aho kuja mu kabare umuntu yoja naha gusa bikaba mu mubiri. Haleluya, Bwana sifiwe. Sema amen. Tagira umuntu uzobaca intege ngo muri mu mubiri, kuko hano ntawe turabona uririmba umwuka wonyine nguja, tuza tuhaje dufite n'umubiri. Ko bimeze courage, ariko nyine mufite intego, mufite yo muhamagana, singabyo byiza. Sema amen. Kandi Bibiliya avuga ngo bajya mwuka ngo nibo bazabamenya kumenya abanyamubiri, ngo ariko nta munyamubiri uzumenya umunyamwuka. Kada tawe ruhambona gusa, nanje sinza nereko nzambona gusa kubona uko simbaye mbabona kuri kw'Imana, si ukubona mbona teye ubwoba. Kuna mbona dore za kamera zibiri hano n'amazi yariya ko ndabibona, ibyo kwerekwa gusa nibe byananiye, ariko kubona amen. Reka tuwasome ijambo ry'Imana, Luka 23. Ngira nsoze kabisa, ndasoreza kuri uyu muntu. Luka 23:41. Haravuga ngo twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Niwe warya
bamenye ko Yesu Kristo nta cyaha agira, nubwo bari ko bavuga ngo bamujijije ibi n'ibi n'ibi n'ibi, uyu mugome yanyavuga ati Yesu ni umwere ntagira ikibazo. Ese birumvikanye? Ese aravuga ati mbonye umugome wa mbere, umuntu wemeye ko ari umunyabyaha. Tangaye. Icyanyuma cyateye uyu mugome kwibukwa, yizera Yesu Kristo, yatoza akanwa ke, yaramwizeye. Ibi bintu uko ari bine bimaze kuza mu mutima, arizera. Ngo yizere, aratura n'akanwa ke, aravuga. Soma Abaroma ibice 10:9. Icumi 9 n'uwa 10 Abaroma. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Haravuga ngo niwatuza akanwa kawe, niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye. Ntimwamwumva ko ari amajambo yose, yuko Imana yamuzuye uzagira gute? Uzakizwa. Ngibi ibyatumye uyu mugome yibukwa. Ushaka ko uyu mwaka Imana izakwibuka, hategerezwa kuba impamvu. Hategerezwa kuba impamvu zikora Imana ku mutima. Hategerezwa. Wageze ku murongo wa 10? Usome Umurongo wa 10 haravuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza. Kuko umutima ari umuntu yizeza, akabarwaho gukiranuka. Akabarwaho gukiranuka. Kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Umuntu akatuza akanwa, yamara kwatuza akanwa Imana ikamwibuka. Babyeyi, bana bacu, bakozi b'Imana, nshuti bavandimwe, ndabifuriza ko uyu mwaka Imana izabibuka. Izabibuke mu nzira zose, mu buryo bwose, ariko ishingiye ku kico mwakoze, icyo mwayigaragarije, icyo musabiba, n'icyo Imana kizayitera kubibuka. Imana ibaheze umugisha. Amen.